खाई न कि तुम सब आ उपास कर खाई था तू भारी खाइला वाला मुंड घोरेला तार पादुका नहीं जाओ पादुका नहीं जाओ पादुका पीउचंती आ नहीं सब पादुका नहीं पादुका नहीं बस पादुका पाईगला कौन है तोर तू कहीं काख छुटिया छुआटे बागु नहीं दादा हैं मैं टंटी पड़ी है कौन देखते आसु जमा कौन देखते आसु हैं कौन 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 की ठाकुर बालुकुन ठाकुर की ठाकुर को ठाकुर खुदुरकुनी पूजा विश्वकर्मा पूजा तीन बड़ा पकई दब हाथ बड़ा गला तो मुंड घोरे पड़ जीवन
ନା ନା ବୁଡ଼ନି ଏଇ ଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? କୁକୁରଟା ଦେଖା ହଉଛି ଏମିତି ନଈ ତୁଠ। ମା ହାତମଣି ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆସିଲେନି କେହି? ଆଁ ପଳେଇ ଗଲେ ନା କଣ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟେ ରହିଛି। କାଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହବ ମା ହାତମଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଆମର ବାଲୁକୁଣି ଠାକୁର ବୁଢ଼ା ହେଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ। କି ହସ ଆମ ଏଇ ଲୋକଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ଆମର। ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଲୁକୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲ? ପଛରେ ତୁମେ ଆଗେ ଚାଲ ଆଗେ।